Sampurasun dulur. Bertemu lagi dengan Rudy Gembul Official. Saya membawakan dua bocah. Ya, Bocah India. Bocah India. Ya, oke. Kita makbang, oke? Oke, Ini siap. biasa Mahamali Ikikrewow Rudy Gembul. Oke, langsung jangan basa-basi. Berdoa Kita dulu. berdoa dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Sesuan ya. Sesuan deh. Sesuan. Oke, guys, guys. Oke. Lanjutkan. Wow. Lanjut terus. Sip lah, oke. Keju Andi atuh. Oke, siap. Yes, Keju Andi. langsung kita makan langsung. Oke. Keju sate. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap. Iya. Curang pakai sendok, pakai tangan ah. Naon? Oke, boy. Langsung aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cabenya dulu biar seger ah. Rasa di Amazona. Oh, Mantap. bereksperimen kita. Cengek lah tuh. Mantap. Gurih. Iya. Tanggal Tanggal guys. Mantap. Siap guys. Nih. Guys. Tomatos. Tomatos. Mama Mia lo jatuh. Lihat nih, spaghetti nih. Mantap. Lihat pakai tangan nih. Ala pindapan. Sorry keselak ya. Kejunya. Sep kejunya ya. Saking Nikmat. serunya. Saking nikmatnya bersama Rudy Gembul. Sorry bro. Sorry. Kalian mau lihat siluman buaya makan gimana? Kayak gini nih. Nih, jangan lupa ya. Ditelan langsung nih. Mantapnya. Mantap weh. Ayo jeruknya ya. Asal. Cobain pakai jeruk. Seger Makan aja. Kecut gurih nih guys. Mantap. Aduh, cangkangnya pahit nih. Seger Rasa di Korea. Seger. Makanan apa ini namanya? Makanan Ini khas perindapan. Wis. Mantap. Susu keju ya? Iya. Jadi non karena Suke. Susu kejo. Nih lihat Apa nih. lagi? Lihat. mantap. Kali lagi bro. Lihat. cengek tuh bro. Ini aja bro. Nih, lihat guys. Ya, cengek kan. Guys. Guys. Aduh, sebalik euy. Gurih guys. Belepotan gua. Agak Mantap. Pertama seumur hidup nih makan kayak gini. Khas India nih. Ini makanan elit bro. Baru kali ini saya makan. Kalau di restoran itu mahal. Lihat nih lagi. Mama Mia ada jatuh. gimana Pak? Rasanya? Mantap. Wah, kayak gitu. Kerupuk. Enak. Bukan mah. Kucurannya Rod. Habisin dong. Habisin dong. Haus. Aduh, tanggal Gusti. Wah. Terus. Siap Rod. Kejuin lagi. Kejuin lagi. Produk. Tada aja. Mantap. Kok nyerah?
Yang Nyerah. mana pasti pada Oh, nyerah. mau ya. Nih. Lihat nih. Dia makan lagi. Bagaimana? Telan langsung. Ayo lagi. Ayo lagi, Mang Gembul. Bro, lihat Ayo bro. sikat, suara sikat, gimana? sikat, sikat, sikat. Orang asli ya saya mah ya. Oke, bro. Anjir. Murah, guys. Stop. Mantap. 4 sehat, 5 sakit perut. Anjir. Bro. Dan si Gerbong bener si Eta. Ya, bro. Ya. Nah, beset. Mantap. Mantap, bro. Mantap, bro. Anjir. Tan Boy pun juga kalah. Kurang warna asli euy. Aduh, Guys, seru kan? Koplak kan? Lagi, Cengeng, cengeng, lagi cengeng. cengeknya, Mang. Makan, Mang. Ya, lihat. Eh, bro, lihat, bro. anjir. Manusia cabe ini. Bener anjir rambut teh euy. Asli anjir. Udah. Hanya hiburan semata ya, jangan berkecil hati gitu kan. Ini hanya hiburan semata. Oke. Kita lanjut, kita eksperimen apa lagi, kita mukbang apa lagi. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo minum, bro.